Vojni vrh SAD-a se zbog korone zabarikidirao u bunkeru ispod planine. Ovaj kompleks je najsigurnije mesto na zemlji. Deo Severne komande američke vojske zadužen za nacionalnu bezbednost izolovaće se u bunkeru planine Cheyenne u Koloradu, u blizini Colorado Springsa, dok se virus širi po celoj zemlji. Kako bismo osigurali da možemo da odbranimo domovinu uprkos ovoj pandemiji, naše zapovedničke i kontrolne ekipe ovde u centru podelile su se u više smena, a delovi našeg tima započeli su s radom iz vazdušne baze Cheyenne Mountain, stvarajući treći tim na alternativnoj lokaciji, rekao je general vazduhoplovnih snaga Terence O'Shaughnessy. Naši predani profesionalci iz timova NORAD-a i NORTHCOM-a napustili su svoje domove, oprostili se od svojih porodica i izolovani su od svih kako bi osigurali da mogu svaki dan da stanu u odbranu naše zemlje. To sigurno nije optimalno, ali apsolutno je potrebno i prikladno s obzirom na ovu situaciju, dodaje on. Zapovedništvo je preduzelo takve korake kako bi osiguralo da osoblje može svakodnevno da nadzire pandemiju virusa, dok se bolest širi svetom i širom zemlje. Moja glavna briga bila je hoćemo li imati prostora u planini za sve koji žele tamo da se usele, a ne smem da otkrijem koga smo sve ovde tamo povukli. NORTHCOM i NORAD zauzimaju 30% prostora kompleksa u Koloradu. Ako se osoblje koje radi u bunkeru razboli, postoji treći tim visokih vojnih zvaničnika koji rade na drugoj tajnoj lokaciji. Početkom ove nedelje Mornarica je zabeležila nekoliko slučajeva zaraze virusom među posadom svojih nosača aviona klase Nimitz sa sedištem u Tihom okeanu. Osoblje NORTHCOM-a i NORAD-a sada je u izolaciji, a oni koji tamo rade verovatno još neko vreme neće videti svoje porodice s obzirom da će borba protiv virusa verovatno trajati mesecima, ako ne i godinama. Ovo je maraton, a ne sprint, rekao je general. Pentagon je rekao da drugim vojnim zvaničnicima neće biti dozvoljeno da uđu u planinski bunker Cheyenne zbog straha da će virus probiti kompleks gde bi mogao brzo da se proširi. Baza NORAD-a nalazi se iza blindiranih vrata od 23 tone i verovatno je najsigurnije mesto na zemlji. Radovi na bazi počeli su 1960. godine, kada je u planini probijen niz tunela koji su danas puni visoko tehnološke opreme za nadzor i praćenje. Postrojenje u planini Cheyenne dovršeno je 8. februara 1966. godine i služi kao sekundarno sedište NORAD-a nakon vazdušne baze Peterson u okrugu El Paso. Bunker se nalazi oko 600 metara ispod planine i može se zapečatiti dvema ogromnim vratima od betona i čelika koji su debljine 1 metra. Srce kompleksa čine mreža od 6 tunela širine do 12 metara i visine 3 sprata. Oni povezuju 15 zgrada izrađenih od čeličnih ploča, napravljenih na masivnim oprugama koje apsorbuju šok nuklearne eksplozije ili zemljotresa. Granit i čelik takođe štite elektroniku od razornih elektromagnetskih impulsa koje proizvode nuklearne eksplozije.